Pwega sana Boniface Mwongera. Kungi na kuminista wari mipita munya na ugeta no mwanka MCA ba PNU barabengi kamitine chia mbunge barombe orekeri kienda barekerwa ni kiama kiari ari mathikone ja MCA the wa MCA wa ward Nkomo munya no rete MCA ou orene mukanukia wa barabaka imbunge neu kugera kathanju kiria kiama bare akona bate weta kuringana na mitaratara na mitugo ya kiama bubu ijete onde mathikone oja MCA babo bathato wamona speaker wa mbunge ukaberia rimba panenkero barua cia koti kurungika guchokwa kwao kamitini iria bengi ni kiama muthimuriuki na Tetoiji Ikiatho kira gichukuria mwithanga primary kiatho gyo kungwira uturo ba mzee Endi Ntonguru ithaiba urane the MC wa Nkomo urombite gututika ina miaka 96 araki mathiko jaja atongerie mwanya bakinyite makaunti Miru batongeretwo ni munini wa ngavana Titus Tochu na mwana mutongerio baraba inge mbunge ni Miru Victor Karithi na mutongerio baraba ni Ayubu Bundi na mwana speaker Kaberia ni kiatho giki arinya ciezi urimi niwe Peter Munya na mwana mpuru wa boripo mbere ukinya na nikire mathiko jaja ala siasa cionekere chindu kia mukondo jo mweru nyuma MCA batatu kwamukira barua kumakika amage PNU niwe ni Kimathi Thebua Romano Mwito na Ngabiro Chokera na barugeje ni barugere baikite kotini ni andu bana urani Jacob Mantili King'ang'a John Mujuki Rukunga Aroni Murangiri Kobia na Patrick Mungathie Mwila bakiuga nyuma ya amage PNU winge MCA baba batatu kamitene Assembly ya Miru ni abachokerie untu bara barugeje ekuthegitejaniria. So orders ituona thai ira baretire kotini lakini tubere twirede na tukera antu ba Miruma ura kukari nontu kumya kiongo na dictator uteo na opo akinyithia antu ba Miru onto ntikuria ndiori mborie muntu iri kuturite kenda tuingwa uwe tanjire assembly yetu chokia tugerwa ringi koti onde kwiya lakini utebote muthia twacemania kotini Jumatano nontu kwina ex parte hearing before Justice Mabea na tukang'ang'anira nabokuo lakini waranda bwirote amba na chindwa kotini tirenga chindwa ona nyabaruga chiethirwo kwa cha koti ite na maana hiyo ni siasa ya ujinga na upuzi na itobapio tigana siasa hiyo twatethia Miru. His Excellency Raito Murungi wa muthurire ngavana Miru tuna mutana wetu witwa Munya antu bau ibaye kanya baitengo gitiao mbere michokanire miario yonekane kiambiria katika mutongerio baraba inge mbunge ya Miru Victor Karithi na Ayubu Bundi kile manto jege biama mo bara bakweria kwa intimidated lakini aigagari kabisa na itoite bobo wega. Asante mheshimiwa Okumakangeta. Mesikia majority anasema kulikuwa na shinda huko mbunge. Hakuna shinda ilikuwa hapo. Majority raia uma nontu ya bwana mauta akurukira aja utira auga nya mauta nonete thina nontu gwa mwingire gitikia wipwa majority wekirongi kou wanaweza sie siri vizuri kusema ukweli. Ankwenda tu kuga inyakithira mheshimiwa Ayubu Budi na kuwa ikwethirite kwina mantu ki nya Jubilee batu tukari atongeria ba Miru kira tukwenda tu ingwataniro na kintu kira tukura nakyo in dictatorship note ndeto ingi ikuendelea bunge atukwenda gweyomba kuritika bubu wega. Ankwenda kuga mbuga kiama kia PNU ila simba ndisweni throeku na nyabukaria uwo kwaria ro Jubilee kiama kia PNU tuma manto PNU kou hiyo siasa wacha na CS Munya ukinya onekana agitonyera mantu jaja biama na uga muntu onthe rokethwa agiatire kiama no mwanka akanukwe utumba wetana uke ni wambia kurumana na nini na ni ucho wako guo tegwo kabwithwa kinyaba Jubilee bengi na Nairobi ende ko rairo PNU wewe yo twari de manto PNU abe ngi Nairobi ban Jubilee baba ikuna waibe nginje ndio rubwa mwengete winka buche kwengana utore ngo kyanga ni tende bukwengwa bila buru amerite bya kyama wewe kyamene bara kufikira manto akyama ukaringo kathanju bwana Kithenji nyeru kitharu ari manto ne ange turi oro kala kufikira rwa kyama wena ruthanju bonto weto wipu ala CS Munya ugite musemanyo rete MCA kwawe jutari musemanyo jo kisiasa ile jori musemanyo nja kumenyithia MCA manto jamwe ja maendeleo jira kuthithia ndene giti kiawe kirari kia urimi.
ya iyo mantu ndenda kwariria bumbira bura bukwenda twaraniria tutethanie na Meru no ndekuo uti siasa ya leo, lakini barabo na siasa kimantu yondo tingwengi bathona iria bamami kana bokirite bambiria siasa ndogo ndogo, lakini ndawa ivurutu kambetu onto me akubwithia ngoi na akonge kuothentia Meru onto kwena to siasa muchi na renga mbwe kwa warutha Meru wita kukuya ukethania Meru we warutha nu ati atairite ngavana na kirintumirio munini wa ngavana Titus Tochio auga manto abia mati kumenya nontu thirikari yao iritaniria ngugi na mtu wonthe kwa tau kwenda kuya siasa kidogo kuntumire kwa siasa tuko ari kiro keka baba weka mteterete heshimao lakini ankwenda kuga kuni watu litango to tagrete ngavana to mashima kreito murunge litango to katandite nanto bonde abuni ankwenda obwira nanto baba wantu ribo kumenya mashima kivinje thaiba the brother to me the entire family we grown together and all the children and my friends na bantu thaiba aitirite nguivo yakasara na mashima kivinje thaiba na tutaendelea kufanya hivyo vile tunafanya na washima wengine mnaona hapa na mpuro abori akiaria auga gitagati kuraja magacokera nikenda bagwata munyambaru gucwa githikio ngavana kairi na tukenda kuwa ntocho wete wele kereito kinyago wakoi kinyago wangara no 2022 kada bukwenda twinga kwenda kuya kereito kora bukwenga kereito atiumbo no ntwabwitira ngugi twamwami akengi 5 endeithia Meru monka 2027 nkiripotera Weru Juma kuma Wandie Nkomo Bita Muthuri Muriuki.